no wakurambira ubona neza. Nakuye imyaku, tsamura imyaku, tsamura imizimu, ibi ivyepfo vya ruguru vyose bikuriko vyose bigushiremo. Mama, kungumura mu Kirundi barakungumura. Unakumumura? Kungumura. Akumumura igikapu? Ari icyo mubona kirimo. Kamera maso. Zana amafaranga abavyeyi bakwaze. Noti ya 500 n'iy'igihumbi n'iya 5 n'iya 2 n'amadolari 200. Shira muri ico gikapu. Igihumbi 400, 500, 600, 700, 800, 900. Ese mama urimva gute kunje ibihumbi 2. Ngende kumva mfite ubwoba. Reka babwire rero. Kamera twigendere. Ibintu ndabona ntabivamo. Ibintu ndabona ari bigini rwose atari. Reka ndero nibi. Faranga nayikuzimu. Aya mafaranga nayikuzimu pe. Yababa we. Yababa. Turashize. Yababa. Nayo cyamaye nka data. Yababa. Muga. Muntabare muze mureba. Ese kustaze kandi. Yababa. So nitwa Gasore Pacifique inyanja y'amahoro abenshi muranzi ubu ngubu rero nkaba naje kwiyakira hano Amazing Beach ku Mashyuza ni Rubavu hano Gisenyi na ahantu heza hameze neza hari ifi nziza iryoshye muntu waba uturutse hagana ushaka kwiyakirira hano ku mazi ku Gisenyi kabisa ndakubwiye hano Amazing ku Mashyuza Amazing Beach nahanga urabona ko mvuye no mu mazi uroga hari ubwato urumva bukagutembereza ikiyaga cyose ebana antuka vraiment muntu utaziyakirira hano ebana unapoteza mujye mwishima mukiriho ubuzima ni bugufashe tuzapfa tubisige nzovugira icyo babwira nanjye nitwa Bahizi Venosti Nzovu alias Maître Nzovu nanjye ndi hano Igisenyi ku mazi Amazing Beach hano ku Mashyuza hano haba isamake iryoshye cyane isamake no ya mbere noneho bagukora agafiriti noneho bagukora ibyo bita micopo ibintu byose birahari kuko bakurobera isamake bayivanye mu Kivu bakayivanamo ihiye ugahita mu mavuta ugahita uyidama buri wese waba ushaka no gutembera mu kiyaga cya Kivu baragutembereza antuka vraiment muntu uturutse Kigali muntu uturutse hehe mu ntara zose zo mu Rwanda yakirira hano Amazing Beach ku Mashyuza ni imbere ya Brasserie Gato Kido. Yes, reka nagire mbasuze kandi bayikaze abakurikirana natwe umunsi kuwundi mu biganiro byacu bigiye bitandukanye umunsi kuwundi ntago ndi butinde muri intro ndi bukore ndi muri byinshi bigiye bitandukanye inkuru ziba zigiye zitandukanye ndi ahantu mfite ubwoba kubera ntari buze gutinda ukubona ibintu binetse uruhande nahicaye ku mbaraga ariko ntakuri nari kubigenza ngomba kwemera nkavunika amanywa nijoro izuba riva imvurwa ndakora cyane murabizi sinyancika intege kandi ngomba kuyikora ibishoboka byose nkabagira nkari uko bimeze ndi kumwe n'umubyeyi cyangwa mama tugiye kuganira ku byinshi bigiye bitandukanye yampamagaye arambwira ngo agiye kumpa inkuru cyangwa ikiganiro njyewe ubu tuvugana ndi mu Gisaka niho ndi naturutse Kigali mu rukerera niyo umumama yaturutse hano kure cyane yambwiye naturutse ndumirwa ako niba atereka nze bakurikiranire iki kiganiro bankujemo inkweto mw'abantu mwe rero nambaye ibirenge nemeye ndicara kubera ko nashakaga inkuru ntari gusubire Kigali ntayijyanye ndafata nta kundi mama muraho neza iki gikapu mwampamagaye mwaturutse ahantu kure nanjye naturutse ahantu kure tuba ko ari inkuru mugiye kudusangiza turi mu irimbi nako mu Gicumbi utaza kurambira utaza kumera nabi niho twicaye ubu ngubu bari banze ko twinjira muri kuri muganga yiturije atwera ariko mukanya yaratumire nabi abanze ko twinjira avuga ati mukureho kamera yaninjanye kamera nimba mushaka muze mubanze mwicare kandi mutuze mukuremo n'inkweto
nuko byangendekeye ariko nakonera kubigenza. Ma iyi nkuru ugiye kudusangiza imeze gute? inkuru nje kubasangiza nagiye ndeba kuri YouTube nkabona muganga witwa Mukasa, nkabona agenda ahindurira abantu amateka akabagurira ubutunzi. Nanjye ubwo rero niyo mpamvu nanjye Akabagurira ubutunzi cyangwa akabaha ubutunzi? akabagurira ubutunzi. Akabugagura? Akabaha ubutunzi. Ubu waje gufata ubutunzi nawe? Ewe ndi kubona naje kubushaka. Ko ndeba uriya muntu atari Mukasa. Muraho? turaho neza, Meze neza? turashima. Mwitonze ariko mukanya mwawe tumereye nabi. Iyo abantu baduteye tutabiteguriye dutegereza kubamerera nabi. Ariko kuri kuvuga ikirundi, urimo uravuga ikirundi, uri umurundi? Ndi umurundi kazi. Yego. Mukasa ko tutamusanze ahangaha bavuga ko ari Mukasa baje kureba uyu mubyeyi. Mukasa mutamusanze ngaha njemba mpari. Uje gushaka Mukasa akasanga adahari, ni wowe umufasha? Uramufasha? Bimeze bite? Ndamufasha kuko ndamufasha. Mukasa ntabwo ahari pe. Yagiye muri Nigeria, yagiye gufasha abantu. Baramutumye ko bamurihira itike y'indege, ubu ari muri Nigeria. Nigeria yashyize ngaha ku gicumbi cyiwe. Yadahari ndabafasha ibishoboka, ibidashoboka nabyo ndamubwira akamfasha kuko nyamba umuzi Mukasa akorera kuri online. Mfite ubwoba ariko umuntu adahari n'uba ahari bose arabafasha. Nanjye iyo binambwa nta kinanira kuko ubushobozi n'imbaraga z'abakurambere zose ndazifise, yarabimpaye. ngo uyu mubyeyi ngo aje gushaka ubutunzi, se urabumuha? Ubutunzi ndabumuha bivanye nuko abavyeyi babinyemereye. Wenda ntabwo nshaka kuri buze gutinda, ndumva hari ibintu bintera ubwoba hano, mvuga ari ibintu biri kuhumiramo nk'ibidayimoni. Ese biri he? Ndakubaze, ubutunzi aje gushaka Mukasa yamubwiye ko yizeye neza ko aburonka cankwe jewe nyene ndi ngaha anyabarije ndabumuha? Ku mbaraga z'abakurambere ategerezwa kuburonka nyamba yizeye. Ntabwo ari we inge wa mbere Mukasa ahaye ubutunzi, kandi nanjye igihe twavuganiye yambwiye ko nanjye bishoboka ko yabumpa. Biragenda gute kugira ngo bamuhe tureba, cyangwa turigenda muze kumuha twagiye? Ariko nanone ibyo ntabwo byaba bisobanutse. Yarinze abazanye amakamera, urazi ko ntabwo dukorana na kameramani. Yarinze abazanye nta kibazo ndabumuha, mubona murorera niho yovyemera neza. Murorera ariko rero mengo afite ubwoba, nanjye nzi ikirundi. Mengo afite ubwoba. Reka manze ndamusuzuma, yategeza kugira ubwoba. Reka sanga nyine tabyo yari amenyereye. Reka ndamusuzuma. Ubu ngubu bigiye n'ibintwikiye telefone ra. Ariko ntabwo ubutunzi ari je ndabutanga, abuhabwa n'abakurambere. Ujye kumusuzuma? Nibabumwemerera ubutunzi araburonka, nibatabumwemerera naho arasubira inyuma nta kundi. Kamera bana ukuriho kamera ndebe ibyo ari byo. None se muvurira ahangaha mukavura no mu Burundi? Ariho hose, si mu Burundi gusa. Ibihugu bitandukanye hose turajayo. Yeweka. Mama ko ndeba wihebye se? Nuko nari nizeye ko Mukasa ari utanga ubutunzi, none nkaba ndi kubona uyu muntu kandi nawe nkaba mbona afite ubwoba. Nanjye mfite ubwoba ko hari igihe ntabwo ndabona. Nta bwoba nogira, nta bwoba mfite na gatonya kuko imbaraga ndazifise, nazihawe n'abakurambere. Ibiki abantu biramitana. Tubaza abakurambere ko ubutunzi uri buburonke
ubu nta bigini birimo aha ngaha nta bidini bihari kuko nanjye cyangwa bidayimoni oya nta bidayimoni dukorana nabyo dukorana n'imbaraga ujye z'abakurambere kumusuzuma gutyo urabona rero mama ubutunzi bigiye gutuma umwotsi nzi n'imbaraga z'abakurambere bagiye kumwemerera ubutunzi jini kwa jini jenda kwa jini jenda kwa jini jini kwa jini jini kwa jini jenda kwa jini rabi toka satani duhiriya biriya bintu bisobanuye iki zo ni imbaraga z'abakurambere bamwemerera ubutunzi bamwemerera ubutunzi agiye guhabwa ubutunzi oya se neza cyane yego ubwoba we ufite ubwoba bw'iki kano gakibona kamaze iki se iki kibazo iki aka anye iyo umuntu yaje ndabona ko uyu muvyeyi afite ikibazo gikomeye afite inyatsi afite ineza z'abakurambere anye afite amazi yo mu nyanja yego ngomba ndabukaravye isabuni hii sabuni ya kuosha mikoshi isabune yagira gute ni isabuni yoza imikoshi yego sabuni ya kuosha mikoshi fedha yo kugurura imigisha ukaronka amafaranga utiriwe uriruka niyo ngomba ndagukaravye kwiruka murumva icyo ari cyo uracyumva ndabyumva ubwo ugiye kumukarabya isabune bituma ubutunzi isabuni yoza imikoshi ukaronka amafaranga ndetse n'aya n'ubu butunzi ugiye kuronka bukazokugirira akamaro ndebesha kuri kamera bayifate urayibona ino sabuni ya kuosha mikoshi upate fedha uronke amafaranga utarushe ubutunzi ngiye kuguha buzokubera ubw'akamaro utirutse ubwo ngubwo rero reka turebe niba ugiye kumukarabya mama iyo niyo ngiye kumukarabya bituma ubutunzi uturuka he kwanza wewe njyewe naturutse mu majyaruguru witwa ngwiki nitwa Uwamahoro Angelina mama wa na papa wawe bitwa ngwiki ni rubanda na nta kazarimara koze cyane aho rero abajya mu mihango myinshi uragiye uronka ubutunzi yego ubu iriya sabune ukuyemo imyaka yose iyo sabuni imwagije imyaka yose mbere yo kumuha ubutunzi kamanze urabona uyu muti ni uw'abakurambere umuti ni uw'abakurambere urawubona neza turashize ndakuye imyaku tsamura imizimu ibi ibyepfo bya ruguru byose ibikuriko byose bigushiremo uyu muntu atuguyeho ese ko numva ibintu biri kuvugira amahanga si byo birakureba abo ni abakurambere numva ukuntu biri kuvuga nshyizeho mikoro ni abakurambere yesu bashatse kuva imyaka nyamara turi kuzimu niko ngiye gutanga ubutunzi zana inzoga y'abakurambere inzoga
inzoga ni iki se ariko nta nzoga wazanye inzoga inzoga z'abakurambere ni iki se ni imibare y'iki se imibare y'amafaranga ni amafaranga anangahe ibihumbi 120 120 shira kusanije mu bijana urafite se reka ndebe 120 mama nta kirundi uzi njye mvuga ikirundi 120 120 afite amafaranga yego babyeyi ndabumva yego bavyeyi ababyeyi ni abazimu se cyangwa ni abakurambere n'abakurambere cyane 20 kwabyishe yego papa yego papa inzoga yamaze kuyitanga mu murekurire rwose ni umubyeyi yararushe yego babyeyi yego ni iki ngiki wabyumvise zana igikapu cyawe wazanye ngaha shiraho imbere yawe shiraho imbere yawe icyo gikapu ngo inoti ya 5 ngo n'amadolari se yari afite sibizi muri kuvugira yego papa ari kuvugira he naho wamenya kuko byo ntabwo bijeje abakurambere najya kwitambira ibizimu kwanza ubona hari sinzana uri kuvugira bitaza kunturumbukana kunkumura mama kunkumura mu kirundi barakunkumura ubona kunkumura kunkumura akunkumura igikapu hari icyo mubona kirimo kamera maso izana y'amafaranga abavyeyi bakwatse inoti ya 500 n'iy'igihumbi n'iya 5 n'iya 2 n'amadolari 200 shira muri icyo gikapu ese ukora iki ntacyo amafaranga yakuye aya mafaranga nayo nagujije umuturanyi wanjye ese uno yatanga ntibikunde uzamwishyura iki shiramo niyo yabize oya ndabyizeye mukase yahaye abantu benshi ubutunzi niyo yabitanga yashiremo yose nizimo hari ikindi kintu mubona mukasa yamaye ubushobozi imbaraga buri kintu cyaricyo cyose ubu ndagikora ubutunzi ndabutanga urwaye mvura inyatsi ese nk'umuntu ushaka ubutunzi ari kure cyangwa ashaka kwivuza ari kure cyane hanze y'igihugu ni ugutega intege akaza kubareba ahariho hose atega intege akaza kubareba oya ahari hose tumufashiriza iyari ahari yaba agwaye yaba ashaka ubutunzi yaba atakaza afise turakamushakirisha akakaronka amukomeze neza ko ayashyizemo amaherezo araba yahe funga icyo gikapo cyawe nagifunge nje ndi umurundi kazi wa kana ikize n'ikibura z'amasindera ubona hari ikindi kintu kirimo vuga turakoze babyeyi murakoze babyeyi arashimira ibyo atarabona se ugutungana ni ukwanyu babyeyi gutungana ni ukwanyu ayo babyeyi mafaranga rero mugiye kwakira uzayakoreshe neza yego imfubyi n'abatishoboye kuko nawe uyahawe utari ubyizeye wabibonye mama terura igikapu cyawe giterure kura hasi akure hasi yongera ashyire hasi terura ashyire hejuru vuga tugutungana ni ukwanyu babyeyi gutungana ni ukwanyu babyeyi murakoze babyeyi shima nyine ko mamashi murakoze babyeyi arashimira ibyo atarabona arashimira ibyo atarabona arashima kuko amafaranga ngaho araje kanya arashitse
yego kumana ese muga ibyo ayo mafaranga ubundi aba ari abameze ati ari amafaranga mazima kandi umviriza ndakubwira ivyo bintu mutaza mwemera ko bibaho reka uvyibe birabe aha kuri kamera wewe nyene kamera uri kurabibona ngaha ngubwo abavyeyi reka bamuzamure ubutunzi ubona Yesu ko igikapu cyatanye kubyimbaza wayibonye mama ko kiri kubyimbaza ndi kubona kiri kugenda kibyimba kibaye kinini pe ubucyari cyane imyuka mibi mushyizemo imyuka mibi bampaye abavyeyi kumuzamurira ubutunzi murakoze bavyeyi muzamurira ubutunzi basha idini kwa ni ingurube yapfiriye Zimba. Fasha. Kuki? Fungura igikapu cyawe. Kugira ngo ni ingurube yapfuye ibyimbiramo. Kamera ntukureho kamera. Shyireho kamera turebe. Fungura mama ko ufite ubwoba. Ufise ubwoba ntubwiki. Ntabwo nabubura. So ubutunzi waje gushaka. Barakuzamurira abavyeyi ubutunzi. Kadebe. Kadebe. Yesu we. Data we man. Turashize. Ko nawe arimo amadolari n'amanyarwanda. Muze muri bagiri. Yebaba. Ese ibintu bibaho we. Yebaba. Tukazata. Zamura nyene zamura. Usibi ni ibyanjye. Ibi ni ibyanjye. Ese amafaranga mazima. Ntabwo ari Sinayakora ndagasa. Sinayakora. Umva se. Byose rwose yaba ari amafaranga arimo. Kira hasi turebe. Kira hasi ikoreremo turebe. Yesu we. Data we. Kamera mashyiraho kamera. Kuyikureho. Yesu. Tukazata. Umva se. Nta amafaranga yose. Iyo ni imana y'abavyeyi. Kambarendeye. Igikapu cy'amafaranga. Amadolari 100, 200, 300. Kujukumira. Magana ni imana y'abavyeyi. Kamubaza. 600. Ariya nayo gisigaye. Arimwe amafaranga nasuke. 900. Samani, kampire rero ibintu siki. Ibintu harimo abazimu. Suka hasi amafaranga Magana 2. 1300. 1400. 400, 500, 600, 700, 800, 900. Ese mama urimva gute kundi Ibihumbi 2. Kendi kumva mfite ubwoba. Reka babwire rero. Kamera twigendere. Ibintu ndabona ntabivamo. Kandi Ibintu ndabona ari ibigini rwose atari. Reka ndebe nibi. Faranga nayikuzimu. Aya mafaranga nayikuzimu pe. Yebaba we. Yebaba. Turashize. Yebaba. Nayo cyamaye nka data. Yebaba. Umva. Kamera twigendere. Yebaba. we. Yebaba. Ese muga. Muntabare muze muri. Ese kustaze kandi. Rara kustajije. Kustaze. Ngase. Mimi nsembereke. Ndetse. Kamera tugende. Tokaza. Cyabikini bitadufatira ma. Kibaba we. Tugende. Murabibonye mvuye hari mfite ubwoba ndamutegereje ngo mubaze ijambo rimwe ubundi nikomereze nigendera ariko ari kuza. Bere. Wanyiranze kandi unarinje wamuganje gufatira inozo wanyiranze none ubonye amafaranga uranyiranze. Umva sha reka nkubwire mwana. Nanjye ubungize ubwoba. Ubu rero uyu munsi igikapu kiruzuye amadolari amanyarwanda ibiki byose na amafaranga nanjye ubwanjye ntazashobora kubara umunsi. Umva ngende kumva ngiye gusara. Ntabwo wabonye ko se ibinya byamfashe bikankubita hasi nanjye nkumva ndanezerewe cyane ariko rero reka nkubwire. Uje gukoresha iki? Urumva nabura icyo nkoresha nakubwiye ko nari nshaka ubuzima kwagura ubutunzi bwanjye. Nimara kubara nshaka kugura aho murima nshaka kubakaho inzu nkeshurira abana amashuri ahubwo reka nkubwire tuzasubira. Nta n'ikintu mpaye se?
oya mfite ubwoba ubona turi ni ku gasi akabye ngo kanige nanjye bibi amafaranga ni muri nanjye sinakuraho ngaho bye reka abakunzi basasawa ikiganiro cyanjye cyoje aha ngaha nuko ngayo nguko ciao